Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kum kajing pensakan mau ya kalingku sengiap kebasan. Jomba Chesterfield thank you. Kanyotap National Youth Front Maulai Circle ringkat kajing Trilang baka Meghalaya Arms Link Association. Kalapan panahaban pelong dakaransannya kop kun keti kepala tip kum kasakan Chesterfield thank you Open Arms Link Championship aja pun Rio. Hakajing keren bigilap thai kubur hakastarik nailar aja pun Rio. Ujian sekretari ke HNYF Maulai Circle. Upa Frankie Donald Lingdo ula pentip bakani karansannya kop kanlong hakatlai terik nailar aja pun Rio hanong lum basketball court hakapur kandai bejemen step. Presiden ke Meghalaya Arms Link Association upa Jun Star Kharbuli ula pentip bagi nong job akan karansannya kun kin sajian ban mi khmat ya jela Meghalaya. Te sa isin manta ka strik wagas arjar Rio nakaliang jongi ka HNYF Maulai Circle hakani por ba iwan pan penapyang ba haka khat sau terik haka khatlai terik unai August arjar Rio inton pendon piang ya ka second Chesterfield thank you arm wrestling championship arjar Rio te we ar ba we ri ki khun samla ki khna ki ba judan interest hakani ka sports baginya mi mancim mentalang pat kum ban chupan kenmau ba kani kandai ka jengdap sansnem ko jugi ba terus profil thangke bang kwa dwar play de kum kadak ka jengsa ban persa kenmau yoni urang ba tina kaliang ko jungi ka HNYF Maulai Circle kum bangilala ban pelong ya kani ka tournament mancam snam ba ka baderu ka tournament ka job te sa isin ni kwa biang ban penya ya kani ka tournament but nabanta ki details bat ki registration ki baton kampat ensa batai I ba Jun belong I presiden jong kamawah ka jupor publish pot kum presiden jong ka Meghalaya Arms Link Association mangai ba Jun Star Kharbuli ngi pepau pangidap dan kecil sokmen habang yo benya trailang bat ka kunhun HNYF Maulai Circle mencipsnem ka event kalong ka job ka seiso kumta kum ka kunhun hakani ka kanti ka bamta ngi kloi ben trailang ya ka event ya ka ba ngin pelong khat artrik kandai ka wait in day bat khat lai trik kandai ka event day jongka second Chesterfield Arm Fight 2026 te ka announcement ka balong kham kerpang pede ngitip bakani ka national game ka long wa shusem te ni penbenah kini ka por bakani ka second memorial Chesterfield Arm Fight kiba job nakani ka event kinyo pani shimenta ka final selection namanta ka team Meghalaya kan sadon ha ka atway terik ya kani ka final selection te ngakarmen lengba kani ka event ki kena ki ba poi syakatong ki longpat ki balong eligible bagi nilai nak team Meghalaya titang ini announcement I belong special nakalang kamawang I penpau pat ngi aware pi barok ki kun samlaya ka ba ki pinyawan syakmat ban shim ya kani kalat ka kabu kabalong ka kabu sial te ka event kalong hapo mulai nonglum ki jukot ka basketball court te wait in day ka umut baswa ka event kin haban thau sha kanang ka jen la kai kalong kat kum ka kategori bala mention haka format trong ka form khalai trik kam num don kat kum ka actual category namar actually kadon kum ba khat way category whereas hakne ka event in bu tang kum ba khat drill teliki category ka umut ba san category trong ki kan thai but drill category trong ki shinra kani kat kum ka jing ya kut ka kan hun namar bagi kwa ban promote kan ka khilan mat ikun ti te ni announce bahkan they open to all ki bangim sha banya shimenta kinde tangkini ki state winners ki bayo first place with second place nanta kala kan thopru ki national ki international athletes yakaba ngin sange ki kinde kalong open to all paro nakanu kanu ke district ni khat sungpha bakin wan bechimeta kani
kan long baik open category ka bumut ba ki sub junior ki kwa ba ni shimenta kalong open diki nanta ki junior ki youth ki senior master grandmaster kat ki bedan ki bas ngo ya hab ikanika rensan ba ni shimenta kalong open kandon ka certificate kandon medals kandon trophy hagju kapor indan isong tengkaru ibalik si ya ka pamantang inang perkatang yo COC kamu champion of champion maybe lada ni dan kafan ngilaban ai category wise minchim snam ka turn out ni poi 300 plus that this year we expect 350 400 or more than that ngimtip ka registration ajisya ka entry fee kam dandra kadon tangka registration ya ka ba ban penting kena ibang sibuk tamangin light na ki miscellaneous kata kelong spa sanpau kaslong open bay light no tang ki kena school ki badan da ka school you tengim bishim otherwise bom dan identity proof tengim ni ngimla ban pedang kan ki em ka ki ba job ya ka di tournament kilong eligible ba kin ya participate kata ka final selection lada kilong fit te kalong kita ki ban penkre ke national game lada ki 4 fit ndai ki sio ka platform bandan mentah ki nomor arpui trek kan ka final selection mentah punai te ang isu ai lang ka kabuk ser ngim tip kita ki grassroots mo nomor kan ka di ka grassroots yo le se ki don ki ba fit ngam ong ki ba bun balang dai ni nginde yo tang iwe armut ru kalong kumbangi promote yu badai biang ladi badai hok tingi ai kan di ka golden chance ya borok ki grassroots ha ka badai bat ka grassroots hi ngiladap menchim snam ka grassroots scouting ka bingyong te hadian yo to ka grassroots ru ngilaju ya shimenta bahaki snam ladap radu menta mene inang penkre ka world championship namar udius snam ni job kambun ka world championship this time in yo kadika history ya kabangin pa adu drip hotam tang na po biglia na marba niyo ban pa each and every categories nadu ki para athletes hadu ki physically athletes nadu ki sub junior hadu ki grandmaster komut ba ki 60 years above mo te abat kan thai bishnrang te kanlong hapo India kanlong po Delhi tentatively in the month of October. This time in your maximum number kan dairu ka platform ya ka ba ngin la shishu ban pentibet iki athletes jong ka Meghalaya na mata kanika national game. Mo te ya kata kabade ba kanika national game ka amsling hi kanika non Olympic game. Te ngikremen pat namar ba ka procedure ka proses kanang proses menta ngikremen ba let's say ngila bensya kentup haka kandan ka wika kategori ka bakila ban ong ka traditional activities ka badan hapo song kata ka national game kalong very high potential bangin rung lene bangin sya include te hadu menta kata ka direction ka sports department kum baki direct ya ki Olympic game ki direct kemju ya katu ni ki sports discipline ki belong ki badai ki non Olympic game kata berkentup ya ka armwrestling discipline te ngamut pun ong ba kaju ka direction kaju ka criteria kaju ka preparation in all aspect te halor jong kata kanung rem ngila pen krep ha hendai ngim sim laklet pat ki grassroots le sing song bromba katu kat ni ki district katu ni ki sport club katu kat ni ki kunhun seng balang kim juklat ban kentup lang yang ka armwrestling sports discipline hakino ni ki activities te kai rapat susu masutu ban ngai ban kentiu kini jelek kai ba tam mencu popularize hendai ban la ban discover padiki kita ki high potential athletes Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan
dan tang santali ki karkhana red category kaju ke leer ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan